Hi everybody, my name is Mohammed Khanoi, aka Momoza. Ha ke tsamaye ke le mong. Ha jwang o siama? Ke hantle ausi. Hello guys, ka lebitswa ke Auntie Tina, ausi wa tswalle re be ba neng ba batle. Wa mpona le wena kgaitsedi ya bashanyana. Yeah. I'm also Yeah. Ka botla fela o tla bona. So guys, welcome to Unitalk. Unitalk is all about university stuff, general university stuff. Yeah. So rona re le bosi o smogolo se pelaelo re tswa sekolong sa Butho University. Ka jeno re tlo bua ka ditaba tse ka amang bana ba bo rona ba fihlang dikolong, ba fihlang university. Re bue le bohle ba setseng hae e se hobane ba rata empa maemo re sitwang ho a fetola. Ya ka jeno a se mogo mohlomong re ka kgona ke re kgona re se re le ka hare re le mong sa rona sa bone se ke la mpona ke le mokalenyana guys ke moholo. Jwale hona le diqholotso tse leng hore re le batjha re kopana le tsona ha re fihla dikolong. Ke tlabe ke theoha Thabatseka abuti Thabo a re a o se go fumanetse ntlo ntshelle tjhelete fela ha o fihla mona wa kena ha hao ebe re ka eletsa bana ba bo rona jwang ntlheng eo e jwalo. Yeah, I love the point you bring up because a lot of people they went through the same situation, even though I experience but I think we need to emphasize, guys, on the importance here. Yeah, social media, it could be very dangerous. O ska tshepa motho hare ke thotse le line hona le malaine kai hathetsano bana o batla ho tla university botho ebe o so ntsha 450 ya hao o ntsha le commission o patala ntlo o so e boneng o sa itsebeng. Well, lena at some point I did that. So jalo ka o sia moholo guys ke a le eletsa. Luckily for nna ha ilaba pleke e sharp e kile ka kgona ho dula ho yona, but I realized the dangers of it se kile ka go yona ka thola motho a hona le ntlo hathetsane. I was desperate ka patala ha ke fihla ka thola like hono le hole le skolo le skolo, but no, it's just like 20 minutes away, but in the hole. So luckily in le sebaka se hantle ke le ka kgona ho dula, but hona le mo le hore o ka fumana hore o se sa kgone ho bo dula or maybe ntlo eno ha exist at all se kile wena wa kopana le le e jwalo go o thole o patetse, but the place hi you know o tla Thabatseka kwana o tla Masego o qala o tla Masego, you know what I mean. Yeah, ke utlwisisa. Engwe ya diqholotso tse leng hore bana ba bo rona ba kopana le tsona ke taba ena ya manpower. Re tla be re tla dikolong re so fumane tjhelete ene o tla fumana hore ba bang batswadi ba sokola ebe ha re fihla dikolong mona o so inehella abuti wa le 4 kapa abuti wa le 3 hobane a re ke tla o fa mahe a mabedi hosane ha o ya sekolong kapa jwale engwe ke lakatsang ha se ntse tse hlahelang batho ba bausi fela. Yes. Ehlele batho bana ba butitle ka sekeng ha ba tle movie nyana tlo late. So on that point ya hore motho o mohlomong ha ona tjhelete motho sa ra tlo shebe bo mahe a mabedi, at that point motho eno nong a kere hana itlile hana chance, maybe hana dijo, maybe na le phofo fela, like wena ona na solution ka ba eng mo ho motho eno, because we cannot just say sky amono how hona. What would you think of and that position, because not everyone is fortunate like some of us. So for me it was I knew where to run to hane ke sena hona. So for hona le batho e leng o tlo Thabatseka like we said, and ha tsebe motho Masego mona na how do they avoid bo ntho tsa o iphumana se ba luzwa ke ba jita, you know. A tseba nna ntho nka eletsa Momoza ke hore phuthuloha ha o le ka sekolong ka Butho University re na le Minister of Special Needs ha ebe ke a nepa o ka atamela motho ha jwalo ka nete rona sekolo sa rona ha se atisa mmele ha ka lo ka nete ba thusa ntse ding. I think on that how bua ka bo Minister of Special Needs how ka lo fihla ka le mawane, well not everyone but nna at some point ne ke sa ba tsebe and I didn't know hona le bo dintho tse jwalo. So I think those are the things that re with awareness ka tsona ho bana ba tlang ba tla sekolong, they should know hona le bo ntho tse rona ne re sa tsebe, we only knew nako e setsa, but I think it's important hore rona re introduce ntho tse jwalo ho bona so that ba kene ba tseba hore na ba kena ho eng, right?
Yeah. Sorry. Hape engwe ha ke re motho a ithute ho bua di-lecturer ke batswadi. Hona le di-lecturer tse leng batswadi, hona le di-lecturer tse leng hore tjhe o ka se kgone ho bua. Empa maemong a leng hore nna ke kgona ho bua. Ha ke le mathateng ke kgona ho bua, ehlile lelala ka ke le beha pele. Ke motho e leng hore ha ke lapile nka kgona ho lata motho e ke nahanang o tla utlwisisa. E seng a tlo nsebedisa ke qetelletse tse vale ke entse diqeto tse fosahetseng ka baka la lela. And another thing that I think we don't talk much about ke taba ya depression. First year. I don't know if everybody like why fihlela until, but now at some point I felt like I was lost. Ke tlile essay ke tla mona ke tla sekolong and I knew nothing ka Lesotho, to be quite honest. So I felt lost. Like I felt like okay, no ke lahlehile. So how do we help bana ba qalang ho fihla, you know, le ke mama freshman a rona, how do we encourage jwang to say yes really high, you came here for, you know, greener pastures, because it is greener pastures guys, about it's university. So the body in I feel like at that point ne ke sa tsebe hore na ke bua le mang jwang. Like I think those are the things that we need to look at as well ha re shebana le ma freshman. Hey freshman a tseba ha ke motho a kgonang ho bua le like ha ke sa tsebe sebaka ke nka nako ho ithuta ke sa bue ke hore ke na le ho nka nako ho ithuta. Empa bakeng sa ha o le batjheng ba bang o ka qoqa wa fumana motho e leng hore yena sebaka sena wa se tseba a o rute dintho tse leng hore fela o shebe metswalle o bule mahlo ha o sheba metswalle o tloa o thola e leng hore di a etsala ka ho maseo that we don't know about, or that we do but we tend so I do get that, especially I think haholo bananeng, not that I'm not like hakiri maybe boys ba strong enough or anything, but I think for girls who easy or bophelo ba ho be destroyed fast. Le hana ba ke fateng sa hana e bitswa this ya dula together, a lot of girls should avoid that haholo. Those are weird into the as like my freshman, you should not engage yourself into le ho thusa momozo. No baby, ina le ho thusa ntse ke qadile mo ene motho e leng hore nna nka re ke ne ke dula le yena ka nete o bophelo ba ka ha bo a senyeya. Was it a relationship or in a no ya ho dula le mojita? That's what I'm talking about. Ke nahana ho dula le in terms of the roommate. But the roommate, that one I would encourage, because obviously the bolela ngwana le mo le thusana le ma freshman kaofela. So then you were in terms of like, you know, ha re na la buti mo ke le 4, right? Ngwana na ke le freshman. No tlo le nna, you know, bonto tse I think we should, our young sisters man re ba bontshe the danger of doing that. O tlo le motho yena o tseba ntho ngolo ka maso wena you don't. You know, there are many things to get along when you live with someone that you know you should not be living with. Yes. Yo tsena di thata momozo. O latile ka yo ngwe e thata empa hai ehle ha ke tse bausi diqholotso di ngata. Empa re tloa hae re lauwe ka thata. Eska re ha re fihla mona ga batswadi ba setse ho le kwana re bang re tlo itaola re ne re hopole mantswe e leng hore re sadisitswe ka ona morao ha re tloa hae. Le no e thusa haholo. Ya re sa lebale hape le bana ba leng hore ba setse hae ba sa fumana monyetla wa hore ba kene university. Le bona ba ntse ba le bohlokwa gore ba ntse ba tlo fihla mo ba batlang ho fihla. Depression because no ba khotse ba maybe ne le batla ya botho ka ba le batla le queen and then ba tsamaya wena wa sala. I get se ba khotla ba tlo vetsa ka di modules wena ha sa lo qetela di subject ding right. Empa motho a jalo nka se re bophelo bo fedile. Ntho engwe le engwe e na le nako ya yona, ntho engwe le engwe e tla fihla. Nna ke sa le ke qeta ne ke nke selemo le dikgwedi before ke ya university, ene bana ba leng hore ke ne ke le bene ke ngola matric le bona
ba qeta ba sentse ba qoka ba bua ntho tse ngata kuko e kare ke setse ke setse e se le batho ba no be leng hore ke a bona hore a ba mfeta ile ha le sa connecta a ke re ne le bua ka subject hona le se ba bua ka di-module wena ha o tsebe module ke eng at that point ha o utlwisise empa ke mona tsatsing le ke mona and I think this is evident hore it doesn't matter hore na o ska compete le batho motho le motho ya ka pace ya hao So guys, let's get la lahla moya la lahlelwa ke tshepo nako yohle leng hore dintho tse leng hore la di labalabela le di a o fihla ho tsona nako ya lona e yatla ke tla qotsa lentswe la bebele hobane nna ke ngwana mo Christ ore when the time is right the Lord will make it happen. So trust the process guys. Ntho le ngwe tla loka. Shout out. Signing out.